DVC ni nankut kanin tlai na April ni thlairet thongpang karak chimlai chindam kul falam khwa a minung nun nak athat khomi siam nam pau pau falam palek sakhana nan chia di lai ti in April ni thlairet a palek ni khochunga cha antar iban tukun ral kap ni chinram chung khote kip zonga lai mei thal pau pau nan abdi lai ti zongin nol an cho e chewkhat kho a chun ap mi zong an tia kan thai chun thantlang peng aibur khwa zong palek ni lai mei thal pau pau nan abdi lai ti in aliam chia zar a an than ve na chindam kul khopi hakha thantlang tedim falam matupi mindatle kampalet khwa a alkap dokal nak chu phun phunin pe zul ase I tleiding in nol chua mi le tlei mi zong tampi an April ne thlairet a si ni salai dot chunglen zong mandale khwa a nak ina manmi kes apuak I anun nak aliam si ni salai dot chunglen hi alkap dokal ruang a mandale khwa I tlei atong mi azaleng an sol phun atol rel piak tu si tia thong kan thei Myanmaram chung Cambodia bank ni arian ton tu minung athong leng cho bank hon chang ding le yen thok than ding in cha an bek na tia Cambodia bank yen ton tu na ni an chim Cambodia bank yen ton tu na chu phone message in chakwat an se e chakwat mi chunga April nikul in yen ton tu min chajin pack ti in April nikul len ruk a rian kong kaw ifien di ding le April nikul len nikwa a rian lu ding tia an langter chun April nikul len nikwa a rian alut lo mi chu rian in nan din chang tia kanin ro na lai I rian alut kholo ding mi nan sia chun thla nikul len nikwa thlana rian din nak cha nan tel lai tia Cambodia bank ni a rian ton tu na chu message akwat na Cambodia bank ni hibantuk in nol achwa mi he Myanmar Center bank ni March thalio a pumpak ngai mi bank pau pau nan hondi lai I rian ton tu na riana nan lu tar di na lai tia nol atak chwa mi ruanga se February ni khat a uknak lak asinu in chauza bank pol long selawin pumpak bank rian ton tu na zong CDM anlut Cambodia bank chu Myanmar ram chunga bank then zanga angai mi bank asi tia BBC ni atel Ralkap uknak Marshalo than mi chunga atalmi yan kungram then thlang da kung no thlairet sangkhwa boy in chu April ne thlairet jing le sumilam pahni la chewa akang chun yan kungram then thiam san chong peng moto lam kam a dir ter mi moto pakhat jong akang I hi moto akang mi he alkap te chen to nak hun a atelmi thlasak thiam yong le moto si te in online chamai tampi ni an langter alkap ni uknak alak nuin inkang dor kang ti bantuk le khoboy inkang ti bantuk tampi a chang tia RFA ni atel Asian Emergency Meeting kai atimi Myanmaram uknak la tu Ralkap Dutlai Senior General me online chu kholeng achwa la chang ka in tlai ding a si tia Global Center for R2P Executive Director Dr. Simon Adams ni athuita a atel Dr. Simon Adams ni Myanmaram mi chung a achiak kha thukmi to sarna atu uknak la tu general me online he akut khi ok a atlak mi ase e atu mi sul nak vil te chungjong a tuan vo angai mi ase Myanmaram achwa tak le chang ka in valei chung bechai nak maya chwa pi ok a tlai ding a si ti in a Twitter a alangter chun Dr. Simon Adams ni Asian Emergency Meeting a National Unity Government tu an out de ok si tia alangter chi April nikul li a Myanmaram kong ka hepe la in Asian Emergency Meeting to asilhai Yen kungram than peng paruk cho Ralkap uknak Marshalo manding in nol cho asinua Ralkap ni khwami tlai tha le tukvel ti bantuk fak ngai in antua e minung tampi hliam ma antur changkauna in April ni thlairet a zalam chung chuak in Ralkap dokal nak antua chun April ni thlaisari a minung pathum me thalka anton nak le mi tampi tlai andak sinak mandale ram then mukau khwa zong a Ralkap dokal nak pe zul thiam ase ramleng Japan ram Myanmaram mi le Japan mi phun ifon in April ni thlairet thiama Myanmaram uknak la tu Ralkap dokal nak chaphot nak in du lo nak an lang tarve du lo nak alang tarmi hani National Unity Government NUG chawthlan nak zong bepi ngain an lang tarchi hibantuk in ramchung hundang dang zong a Ralkap dokal nak pezul into a si tia BBC ni atel
DVC thawpang angai tu nindi lakchunga lunglop nak tampi kan ngai